Swastiastu. Punapi gatra semeton sareng sami. Becek. Becek nggih. Seneng mirengan satwa Bali. Pidemen gati. Nggih. Sane mangkin titian. Niwayan Sukarmiasih. Pinake angge krama istri saking Banyar Dinas Jemong. Jagi maktayan satwa Bali sane mengurde ni ke timun emas. Wenten ketuturan satwa didu di sisin alase mejujo pondok kreot abesik. Di pondoke endo nongos anak luh tua bedidian. Kurenani subuh mati pianak tu sing ngelah. Anak luh endo madan ni mensari. Gegina ni mensari ne sedina-dina tuah ngalesan itu di tengah alase. Lantas ada pekepekan ento ane angone melibas tur dalam nasi sedina-dina semeton. Sebab dinaan bayu ni mensari on pesan cara anak gelam pas ni kuni telah itu mensari masa salan mimih dewa ratu tadi kekini nasib tiangi pas tiangi telah kengken abdi jani medaya ketu mensari masa salan sakewana ang sahana kone masih ke tengah alase ngalih sang di subane mansang apesel suuna jani sane lakar abana kepekan jegna dak meklecet sakit pangkiang ni mensari. Aduh, tulungin tiang jero tulungin yen tiang ngelah piana sinar ada ni nulungin tiang ketu mensari katulung-tulung risedek mensari ketulung-tulung cek angin ngelines kone ane teke. Wah, nabi rau semeton. Raksasa nggih. Wah, nyai manusia. Apa oleh nyai mai kegumen awake? Dijep anaknya ini. Mai aja lakar amah wake. Wah, ngetor mensari mesar. Ampurayang dewek tiangi jero. Tiang tuang ngalih sandriki. Pianak tiang tusing ngelah. Tiang subama jero. Sing maji tiang hidup di gumini jero. Kitu mensari mesaut sambilang ngetor. Wah, nen man. Yen wake ngamah nyai. Sina kigen wake ni pungat. Sawireh kulit nyai kakah. Isinnya ini katos. Nah, yen nyai dot ngelah panak. Ne ada batun ketimun. Didu pula di natahnya ini. Di subane mebuah. Didu ada ane mewarna emas. Didu nyai mare ngelah pianak. Sakewala ingetan. Buen ngolas tiban. Wakil lakar teke, lakar ngamah panaknya ini. Mod, kengken nyai, sanggup. Wah, tusing mempinah mensari, dor mesaut, inggih jero. Lantas, iraksasa ngemang batun ketimuni entu, tur iraksasa megedih kus. Ngengalang ni mensari ke pondok ni. Neket di natah nih, pulana kuni batun ketimun itu. Jak kenal pesan kena mensari, sawireh sakit bangkiang nih ilang. Basang nih, warak tanpa nede semeton. Nah, kacerita nih jadi. Batun ketimun itu subuh mentik, turun buah enget pesan. Saja cara munyi nih iraksasa, ada ani abesik mewarna emas. Nah, wayah kuni subejani buah ketimuni entu lantas alapu teken mensari pus abana ke pondok nih neka di pondok nih pura ke buah ketimun itu jas piar
ayu dewa ni jani cening lakar ada ni mimi ni ketimun emas. Kenal pesan kenal ni mensari sawireh jani ni mensari suba ngelah piana madang ni sira semeta sira ni ketimun emas. Gelisan cerita semeton ni jani ni ketimun emas suba dadi nak kelih suba dua meseh jeget kulit ni putih bangkiang ni rengkiang bangkiang rengkiang acekal genelayu. Semeton seneng sarang nak jeget seneng ya cerita ni jani ni ketimun emas suba metuuh molas tiban ni tu makletak bayu ni ingat janji ni raksasa lakar ngamah ni ketimun emas kengkenang abeti jani entu tuturana ngajak pianak ni ketimun emas. Lantas ni ketimun emas mesam meme tiang jaja meme kengkenang jani abeti bedayu meme geluda pianak cening ketimun mas ini de cening jejah ni suba peteng lan ajaku mesari elinga ngarestiti ring ide sang yang widiwasa dumogi iraga ngemangkin kerahayuan ring jagate ni saut ni ketimun mas inggih mimi. Lantas mesari kuni ajak kedadua disirep ni indo mensari ngipi kuni tundena kuni ni ketimun emas kemu ke bangkal gunungi ngaleh ni begawan sakti sane lakar nulungin ni ketimun emas teken bayani iraksasa guin manine mensari nuturang ipianin tu teken ni ketimun emas. Lantas ni ketimun emas tundena kemu ke bangkal gunungi kacerita ni jani ni ketimun emas neket di bokol bumi cek mukunya dialas ipon sementara napi mukunya dialas napi mukunya dialas ketemu ipon sareng kale raris ni bogawan sakti ngicen ni ketimun mas petang bungkus bekel sane angonan nulungin retat kale ni ketimun mas ketiben baye di subani jani ni ketimun emas nerima bekali entuk. Lantas ni ketimun emas ngalang mulih ni neket di pondok ni jek kenal pesan kenal dengan sari sawireh ni ketimun emas mulih selamat turahayu semeton. Kacerita ni jani mensari lakar luas kepeken didu besenina pianak ni cening ketimun mas idewa ni jani meme lakar luas kepekan cening ijeng jumah di tu jumahan meten cening moyong de pesan cening pesu yang sing meme ane kau ni mesahut ni ketimun mas inggih meme kacerita ni jani mensari luas kepekan di tu cek iraksasa tegel ke umah ni mensari ngadeh ni ketimun emas. Wah, imun mas, dijanyai, ngai pesu. Wah, cumahan muten, ajar timun mas. Ini sira jenis kirau, tadi muli gedeken diam jaja. Dusing ampatin jalanan teken iketimun mas iraksasa dinatah ni makelogati moyong. Lantas iraksasa megedi sakewala iraksasa indek sepetekane ni mensari tege uling peken. Cerita ni jani ni mensari tege uling peken ceneng meme teken nih gagahin jalanan nih meme ngabegagapan ngalang di timun mas ngagahin jalanan geruat meme main nih jaja Bali ada laklak ada sumping disedek nih
bali punika nuturang terus sawireh bisa ada anak teke memunyi gede. Nah kacerita nih jani ditu iraksasa subenawa kengken carane mensari mekaukan. Nah mensari pun jani buen luas kepeken ditu buen beseni nepi anaknya cara ani ini menjalan mensari luas kepeken teke iraksasa nutin munyine ni mensari ceneng nih meme teke neng adik itu munyin meme nih meme gelam lebihan esan dipekan guruat jalanan sau peken iraksasa play bange abana ke alase buen kejap nih teke nih mensari uli pekan maka siap mensari ninggalin rumah nih suum kacerita nih jani di tengah alase iraksasa nyekuk baung nini ketimun mas itu lantas ketimun mas mesuak bungkusannya sami kaping siki misi baton ketimun sama hange mentik ketimun tur mebuah nget pesan ditu iraksasa kelangan ngawah buah ketimun itu ngehalang timun mas melai ya telah buah ketimun itu buen iraksasa ngepung ketimun mas buen ketimun mas mesuang bungkusannya sami kaping kali misi jauh kabos dadi alas sani mentik tiang aniling lanying ngeras gasi raksasa wah timun mas ngidang masih iya pesu lantas pesuange bungkusannya sani kaping 3 misi uyah dadi pasih anilinga ngelangi iraksasa wah timun mas ngidang masih iraksasa ngepung ketimun mas pesuange bungkusannya sani kaping 4 misi tanah kabuas jadi tanah aneh nyedot itu iraksasa mecelempung singidang menekan ros buen duun lantas iraksasa kesedot tanah tur iraksasa mati semeton sareng sami elingan ngeresti tiring ide sang yang bidiwasa dumugi ide sane ngardi kerahayuan jagat puniki inggih wantah asa punika sane persida aturan titian dumugi wenten pikenoh nyani tungkung semarepura kirang lampung titian nunas ampura puputan titian antuk paramu santi om santi om Inggih suci Jang Rintang